uNkulunkulu uyamangalisana. Wathi uma khulula Petro ejele, liBhayibheli lisitshela ukuthi wahamba weca emagede wecata italadi. Lithi bekangaboni ukuthi kwenteka mbamba. Uyabona kunetinto letinkulu longikazi waticabanga watiphutsa. Leti tawuthi matendeka kuve ngazuthi hayi liphupho nje akwendeki mbamba. Lithi-ke Petro wabese uyabona kuthi uNkulunkulu uthuma ingilosi yamkhulula emandleni aHerodi, wamkhulula nasentweni emaJuda bekabheke ukuthi tamehlela. Bantu bayagaza athi kunento letawukwehlela. Kunebantu labanemandla labangafuna kuwasebenzisa kuze ube inhlekisa. Akabongwe uNkulunkulu. Lokwatiko kukukhulula ube ngilokhululeke mbamba. Nasi singwaselusuku sakavuka udle. Ngicela sisithole encwadzini yaLuka sahluko 16. Sitawufunza kusuka kuverse 1. Jesu wase uthi kubafunzi bakhe, kwake kwaba khona indvodza leyayisicebi lesasinendvuna. Sasesitshelwe ukuthi le ndvuna iphahlata imali yaso. Sayibida le ndvuna sathi, yini lokhu lengikuvako ngawe? Ngikhombise ukuthi impahla yami uyiphatha kanjani. Ngobe ungeke uchubeke ube indvuna yami mawuhamba ngalolu nyawo. Le ndvuna yacabanga yathi, inkosi yami itangicosha emsebentini. Ngitakwenta njani? Ngingeke ngikumele kuba simbamgodzi, kanzi nekucela futhi ngiyakwesaba. Ake sengibambe lapho ngingakayi kuverse 4. Le ndvuna le iyeva ukuthi hayi ngitawucoshwa. Kumbe kuliciniso ukuthi beyiphethe kabi noma bekungasilo, kepha nje kwaba clear ukuthi itawucoshwa emsebentini. Uyabuda-ke uthi ngitakwenda njani. Akasho ukuthi angibalise, akabedanga imihlangano ukuthi umuntu ngimsebentele anibuke sowufuna kungicosha. Akazange ahlala abalisa acabanga ukuthi engabe ngitawudlani, ngitawucoshwa emsebentini, ngitawuphila ngani. Lithi kunetinto latitshela ukuthi ngeke abe ngito. Uthi kwekucala ngeke ngiba simbamgodzi. Kwasho bantu Nkosi yami bathi I refuse. Sihlobo sami, kunetinto lekumele nje udale. Ungavumi ukuthi ube nginasi isimo nasi. Utitshele ukuthi lokho ngeke kwendeke kimi. Angeke ngibe ngilokho. Lona wala kuba simbamgodzi. Kwesibili wathi ngeke ngihambe ngicela. Ngiyesaba mina ekuhambe ngicela abantu. Uyathi kuyendeka umuntu abe nesibinzi sekucela. Lo munye acele lesihlobo sakhe athi kushone emzala, abuye ngalelinye ilanga athi sekushone emzala walomzala bengimgcwaba. Bantu banesibinzi sekucela. Kepha lona wathi I refuse mina ukuthi ngibe siceli, ngihambe ngicela abantu. Kuliciniso ukuthi ngeke ube nato tonke itinto ngato tonke itikhathi, kepha ungadetayedi umkhuba wekucela. Verse 4 uthi sengibonile lengitawukwenda kuze nasengiphelelwe ngumsebenzi bangane bami bangemukele bangihlalise emakhaya abo. Le ndvodza liBhayibheli lisitshela ukuthi wacabanga, wakubona langakwenda. Watibona ukuthi hayi uyathi ngidawuphila. Angakhe buhlobo lobutangigcina ngesikhathi umsebenzi sengingenawo. Angakhe buhlobo lobutangigcina ngesikhathi imali ngingasaholi. Uyathi kunetinto longeke utibambe siphelane, kepha akusho ukuthi tinto longakhona ukuthi bamba tisho kuphela kwempilo. Cabanga, thandaza uphindze ucabange.
Mangabe kuneminyango levalekile, cabanga ngingenda njani. Kuza uthi ungenyanyi bantfu labavala iminyango, cabanga ngingenda njani manje. Amen.